nkomo we hu hia pa ne baby a wotie bia ya na wo ho bambo no bambofo no aye no wankasa nso famu de na se otumi aye drugs papa ene security gadget ahodo a wo de wo fie no office and me wo STL SuperLock for ewa ha a wo ba be boye na ya hwe niema pa wo mo yewura George ye bo amenu ewa ha se me mo akwa baba me na se bibia bokode da o nyankopon adom papa yeda se na yeka STL SuperLock ya dwumako be a okay me da se mechia weti for nso STL SuperLock ya dwumako bi a ye maami ankasa ne do STL ye subsidiary as in yeshenase okay nti ya yeshenase no ye wo Amandi ye wo Supertech ye wo Agritop your boss like ye basically ye bibia esum Ghana but STL SuperLock no ye ton edan ho niema okay niema ohia e wo fie a obemo abutoyem so person movie court na ofia nti eno ne de ma wow ene ma yenhunu niema wodo a wo se di opeso okotena ne fie ma na sumu dwono wo hia ene location no ne ade okay you per STL SuperLock ye Jowlu ewo Jowlu do Jowlu ake Furata Street ubo STL SuperLock ye ton security doors okay your internal doors your burglar proof ye glazing as in aluminium product ye ton kitchen ye ton carport ye ton pergola ye gate your solar post into bibia ohia bia abe more comfortable feel no ye betimi dia ma I hope say nye fie nko a wo office na nwuma mu nyina nso mo ye pacho ai ne mana ye ton both domestic and commercial purposes and ye djuma ne ma obia ye yim se oye ni patitrio so oye ni patitrio so pa ko si ufio so pa ko ye djuma mu you deliver to you it's not just say fie no ye sie wi a na mo maba ho na maba ma ye doors mo doors papa na security bia nso mo ye ma ye anya se fie a yesi nko a because obi wa to fie no baby okay door ehye no ne ninje ho okay wa to fie no windows ehye ne ninje ho in the stone it bi ba ne be analyze nya ohia wo fie ho a e betime to security door no ne de ni bi a shawa because eno wa holding pa na ya samo wo ada bia mo ye bia obi ho no pese wo to fie obi ho pese o to car enso aye challenge de amano de na STL SuperLock for ye boasa for ni nyina ye fameko no asin sikano sir ya what system ni be 20 years ni okay bibia ye kasa bibia ye kasa ututu anamo na ba ye asye ya what do how betu enima yetena se ebetima eno wa arrangement bi terms of payment ewo ho nti ne hianso ubetu anamo no aba na oni abekasa okay yes se minyama sasa na nko ade a me ye sure say asase na ho dwode a me ba mo ho no mu a ni bibia mu no so wonya wasase a wesi udan ne wie no aboso because ye dey body a nice why you wadwan akotena fie no and you provide okay why you so person akotena on because security door ni say no ye dey see upno na no ama internal doors ni inside windows burglar proof kitchen so once you finish acquiring the wonya asase no how we see udan aboso na ehia lock no kakra wo dey be na wakotena fie on ye mfra mu exactly okay nti ana also mo ye no commercial so say bia estate developers bi eno nyina mo ye na ba ko individuals so mo ye na offices schools nyina mo ye sadie wow na branches no ye ba ko pa na pacho da bi main office na nkasa e Jowlu KO Furata Street aside that ni Okumase so airport runabout it's on Takrade Accra say na so we hu ye wo Adenta it's on Wija and it's on Tema. Oh wow. So it's a big company. Yes. But this year mu ye bibia na. Ye fair bi wo Tema. 15th to 18th. This month. Me pacho wa. Oh okay. It's next week oh. Me pacho wa. Okay. Ye tutu ya na mo aba ma so ye no. Say ye be che mo niema na ye wa ye betimi dia ma manfo a. Okay. O mani beje ho. Ti me hu fair na ekoso wo he na wan betimi aba bi. Pacho ekoso wo Tema. Ba obia betimi aba bi.
it's open for everybody. Metropolitan Assembly. Oh, TMA. So also the baby across who could TMA. Exactly. Okay. Because ye bassy be suma man for. Inti you will say we na bra, we na member. And no be obebaso. And you no cry never be toa. Obano be hu nemba na ewa. Opia. Sir. Obitima could do one dance at you. Then you say wo oba be toa de nkwana bra. Obia be exactly. Products ni na mu be showcase. Exactly. Egu ho no obia be. You will hear say we fear na we hear security near me bia. Sir, fair na be cost 15th to the 18th. That's 3 days. We jina tama TMA ni mu ha. Wow. Na sika bi wo ma na you see etwetwa. No that be one be bia. Ye GCK bia. Okay. Exhibition there. Ube famous nneema na ye wo no. Near my catalog. Near my pen kit to every souvenir bia say oba ne o ye dija okwan no. Nti da na we ni boss crowd be guys yo. We call fair we minya pen we. Book ni so e be ma no security doors ni wo, kitchen wo, begla proof wo. Ti the open na say what you spoon. Exactly. Odi ko to a. Once we ni be boss bia no, obe kai SuperLock. Nti enye ye nko a. Banks no so cry here because me hu sa security drawer bia keys be yi dey pass across baby. No cry woman ni say we provided the best security doors. Here near banks. Security door. The two ATM machine echi. Very very solid. Oh wow. It's second to none. Yes. E pesa afefo do hwe madwuma na amoye no. Nti e bia ni so muhu ni ye dia. STL SuperLock 4 omwadwuma we e dosho no. Mi hu sa de na me ka se banks for no. And the first page will be Uncle will be first. So we are there be. Yeah, tosun that next one. We no. No. Baba ko no ha na ye clear. And na mpese omo hwe no. Me bie ba ku bia. Am say wow. We. Seems no. You see for both domestic and commercial purposes. Office akura wunye ye bia. Ya na fine pa. Okay. Nti fair no ehu ehia de na exhibitors ana say ye ba hwahwefo no ye expect this year. Now we first time ana. Pastor Dabi. Joy FM program dey akosa internet Habitat Fair. Yeah, Habitat Fair. Oh. Mo ye bi mai o Achimota, West Hills. Yes, Junction mo ni nyina ye ko. Yes, sir, ba TMA. Exactly. Ho na mo pie yo. Exactly. Okay. Nti we dey sika bi edim. Dabi. Nti na je say ye adansie ho niema. Wasi dan no awie. Na wo locking. Ye be ye de amount. School mpanimfo nso omo hia bia. Eno so omumra ho mbenya nti na me starting me kind obia betimi aba yeyim obia betimi a wodo how betu enima yeso ye solution e wono ye de be ma sir na be last word na ye first. Okay, yeah, STL awo for 20 years ni they provided best services, so still we are providing it until you don't need to bring any money when you are coming over there. To anamona bra na behwe niema na ye ma ono usika so crowd de bra na behwe 20 years musu ye ma discounts bebre bra say door ye be ma discount window ye be ma discount begla proof ye be ma discount na usika be so bia bra ye be ma discount ama we otimi ni edidwa me da say eni wura George ye mfa unsi ha ye da say papa STL entino Habitat Fair 2023 exhibition no Ebekoso Water Metropolitan Assembly 15th to 17th. Ubel Kushia STL SuperLock 4 ho. Security won send bia no fadan won. Ombe na kama ede amount. Ye no one more wie. Numbers in the screen no asia no 0244 311 360 0244 311 360 and 0302 785508 0302 785508. Now no makasa obi ehia bambo dan no do edemu nya papa konfo be room na papa kro mu room but so ne STL SuperLock edin so you are secured ewo ehonum ti me ne won awie me da se papa